tung mun tom doma om a hi Christunga kong i ulena nu le pa popmi te idam kim chat hiam emom na chata to pai I na kep bit na to pan onga sakta hen tunina kong jak sak no bu thuman pha in bang a hiam chile hozam na anei por pi khat chi hia hi thu pen ni tum na lam Africa le tanglian pi a hi Ghana khopi sunga khopilian pen ekra a tu kwa ta tin sabat sum pi kizangina nalian pi khat kisem nom a hi manana hinalian pi pen bang hiam chi a tuina lunglo takina ngai khom ding hi tuma kum som la kum nga la in Ghana khom kal kap te gal kam makai te Adventist makai te kyang pa in amao to gal kap le na om huang gol pi ta khat Adventist te amok nai ong piao hi amao nget na hi le to huang sunga gal kap te ki khop thek na ring pasien biak thek na ringa biakin khat lam ning bak a hi thu azaku changin porpi mi ten jong amao hi thei za han chamin sumong ki kai khomin to biakin lam na ringa ong pan pi u hi ena local church back hiloin leitung bu paom Adventist ten jong ong pan pi u hi tulni le sagi kum kwata thumna 13 sabat offering in hi biakin alam na kisam hi primpau te zep nai ta jong pulpit nunga om 7 day logo thuana te a ong pan pi u hi tulni la gyat November khan ni khat ni in hi biakin ong apu a to a hap na a Adventist General Conference lampan makai te hi tale amao ga kap lampan makai te ong pai in ong pan pi u hi thu Ghana khwa om pelikten azaku changin amao jong amao pelik len a biakin khat 7 day Adventist biakin khat lungulu a hi manin 7 day makai te kyanga Adventist makai te kyang ong pai in ong yen u hi nget na pen makai te anial zolo nget na khat a hi manin amao jong nasepung ki panin sumong ki dong u hi ina Adventist makai pain a pop mi te kya bang chi ham chi la hi pelikten ga kap lena om ibyakin ilam amu u changin e lam nen omwang hi manin ong pe kya u hi wang pe kya u hi chi in a pop mi te kya nga makai pa Christopher ong gen kya hi pasyan thu atang ko byakin to ga kap lena om byakin in ga kap te tungbak hilowa kima pam te kya tung ta na khova khi chi pen amu khyat lam ga kap lam makai pa Lieutenant Colonel Pitain ongen khya hi to kima pam om mi ten hi byakin hoina amu changin asung lut in ong enin to bak tham lawa ki khop ni sim sabat ni sim ki khop na ong pai den u hi to hi manin pasien thu pen again ko lo I byak in hi in zong pasien thu ong tang ko hi chi in Lieutenant Colonel Pitain ongen khya hi to bak thong ma aman bang chi ham chi le hi gal kap te to byakin ang ki khom gal kap te anun tak na wa Adventist thu ong the ba na pasien thu ong thein to bak tham lawa gup khyat nai thu pin na te jong ong the khyau hi chi jong ongen khya hi to ai manin hi byakin lam na ong pan pi a hi pasien I byak pasien tunga lungnam ma ing chi lungnam ma ko na Lieutenant Colonel Pitain ongen khya hi to ilam ding byakin to ga pelik lena ilam ding byakin in ilungul a hi le atom pen mi tu le zanga pan tul ni kikal akita byakin lamno mung chi alungul na pelik makai pa samoin ongen khya hi to Ghana khwa ga kap lena om ibyakin hitale pelik lena om ibyakin in pasian thu mi ten athei zot na dinga ong pan pi hi chi pen mission makai pa Josiah in ongen khya hi tabak tham lowa ka athunget na hi le hi Ghana khom hi byakin tegel tung ton pan akima paw mi te bak tham lowa leitung bu paw mi ten pasian thung thei sem semin pasian thu lungul thei na ding to pen kathunget hi chi zong Africa Mission Director pa Josiah in to teng gen kya hi
ตัวอิซากทุมาบังอินะตูนี่แหละสกิกุมินะตาจินสบัดสุมปีเตโตกากับหนปีเตเละปริกหนปีเตลุงกุนาเละมาอุทุกิมนาโตนาเลียนปีกิเสมินะหุซาบนาเลียนปีกิเนโซตาฮีตัวอิตาจินสบัดสุมปีเตตซงกานาคปีสุงะนาเลียนปีเสพดิงเกียงนากิเนอินะกำเจียมซงกิเปคินตาฮีตัวบ้านะตัวสมปีเตโต Seven Day Adventist Paul ปีอินะจะตัวลำเสียมสินนาเละนาวดมเสียมสินนาโกเลเละลายสินนาอินเดทักเตเละโบราอินเตลำเบนาดิงอินะกิหูดิงฮีจิตัวนี้ตัวเต็งกงปุลากโนมุฮีกะลุงดำ